te kulei pi perok ki bapai yang channel ke jonga mah te mentaka singi dan hang nei Robert dah kulei ini i ba Robert i dei ba mentala andrew nyu benai itu bai la bam kidok mah kidok ki ba klem chat kidok im te mentaka singi dan hado arpulai tili ki jingkeli mah ban keli i balai i bam gunta kemudian tai mah te mentang sedang nak ban keli mah ka wait ka question ni dan te fatin keli ya ye dia tu kendiat sepang kum na pisang man la kai ke sports ayu pila kai ne pila kai dang fitness ne kai ka journey jung pi sepang ba pila kai yes te shwa man sedang ju ni gane ka do ka do im ma kana bompat set te gane da kadut im ngana ro kani kan yarap na ban digest ngadom long dry kan kapor pangabang te okay, let us continue. Sorry sir for intruding to lam ni. Tapi ya tu kendiat mau kum na pisdang ya ka fitness journey jung pi ka long ta kai ba pin la kai yu kum na pisdang pan la kai. Okay. Te ngan bam lang kani kapor. Yes, pi bam avat yes. Mulai kapor mga sedang la kai. Kalau dan ngadu araja pulai. Aja fly sana kai. Cara ke first time bang ayo wan hang ni kan. Te shwa kita ngala lek kai hayin. MMA yu pila kai. Sule training tama pot fight kan. Pot fight okay. Kami pila practice sang no pi practice MMA kan miswa. Miswa nga practice entah revolution. Okay. Revolution nama me. So ka shulong tang ka hobby. Kamdai than ka serious pursuit jong kan. Malai tu. Te ga bapin okay te to kata la sto ma te mentang le no shaka question ka ba ma te auto pi long auto pi la long uba la la kai slam ne kai ga bapin long pi ban la kai pam bapin la kai ma pi ko pi don ga goals ne ga dreams man compete ne pi la kai just fitness ne kon don hi ka jingkwa ka ban compete you know tama adin la le kai astu kapor kemet kan shan dia reality set sin mah galak poi kapor pada squat taman le kai taman long fit just to be strong healthy te kan osnem menta pila adon ta kan osnem pila adon kalau adon arpun riusnem okay to kai ga jimbam ka ba phibam man langsni kena question balai mang ne kai ga jimbam phibam man langsni man lagasni bunsin ngadi becang nakadut okay kadut arung abam kadut pada sang asin laisin sitayo kata basyat ne phibam ne romit ne bam em phibam laisin sitayo okay kano gram try phibam ka sitayo spawa min saka season bam spawa phibam arts program okay phibam season bam na ka season pi direct na net tang sisian ngabam tang season bam si arts program kedon gipur ba sumut dangadon pisah na along kedon gemut kan masih bam seteng kilo ro season okay ke ba pen seluruh pi mo bam do im ngum na social media ta kala play role okay research channel diro adon hisni stay bangawat yang diro tamangaro tamalong haka kanigari Meghalaya janita still unheard of tentang bangai harai sidang yok semua ba takadaw ko ipi mangin le interview man adon nga channel jonga ko ban le umde tanga fitness na ban le interview do knyat ba te bali pi bam ya kado im ban ya ka basyat ken bali pi bam ya kado im ban ya ka basyat kai ka ba pelong ni pi ban bam ya kado im ah kani kala long ke eksperimen ya te kala adun kapur mangala bam riu benai entah kala adun riu benai kapur bang sedang bam kadang long alien ya kadang long thamai kan okay te ka tang kadut kam dei lah te mangala bam di peleng in
Abang gue organ so. Hmm. Tama gitu kam hi ban penyo. Okay. Tama ke bang lale ke bang eksperimen haladi. It works best for me. Okay. Tak. Okay. Kan not li gejaj dok pi sej bam. Kan not li gejaj dok. No. Ki dok hayo pi bam em ne. Dok ha tamnut ra ba. Pi bam em. Bun ki dok ha ba wan sene te ki wan na sid khal. Okay. Lai dawai. Ke balong close to organic te to asir lai dawai. Tama ke ba khamlong sisya kan ki di tangga siar. Ne usnya. Bun yo na lokal kan. Itu hi. Gitu pi bam em gitu pi na lokal. Tang liat tambah long. Okay. Kablang ru la bam tambah kablang tangan ong taki organ si ke bakam long. Bang ma. Okay. Next question pi bam ne mungkin gi dok jam ayu buat gitu tu. Hai Sej bam itu. organ sa. Ki kum gi jaj marat dia sej bam ki dok jam ni. Masih la bam, Ha. kablang la bam, Hai. bodoh senyang tu. Siang pi bam dah. Okay. Dos senyang tang la bam tang ke Jabil. Kumno, Brains. okay. Tak kumno pitip bakado kabang pibam golong kaba. Umdan ki pesticide, umdan ki bakteria yu. Kumno pi ayu sai. In one stage of a life kan jong merat. Ai be hiu dawai. Okay. The one thing you can do tell that an animal is not vaccinated kadai nak jing tiang ni kado. Yang tiang yang ada. Rồi, được phi bam u độ nốt này liver. Hiểu. Tăng được phi bam được phi tuổi bậc lòng thiang này. Uba long no ba tiang, uba ba na. Snu na. Ba tiang. Umran da kham ai inject kan. Ba inject lah. Ula bande ba non vaccinated na ubala vaccinated. Okay. Tăng sisian na arsin kata jingim. Ban penhe pen iu kan. Uba tiang ngemut di uba klem ai dawai. Pure ha. Long pure. Uba long no thang mana ai dawai. Tăng te uba tăng phi pek kado ro phi ni khu ba kam long dak ra kam long. Kala ro kam ibang. Entah kan. Mungkin tel. Okay, pila saya yo pang ne pi saya dan nga jing thut ko i bu tuam do im i bu na. Pat jia la na. Throughout the stage pengalaman im kan. Tapi udah nak puan mengapang. Ba pi pang. Okay, hadu menta pi biang mai. Bat menta pi la bam ngom tu bak ano banai piang tu. Henry benar. Ndru banai ma. Ndru banai la tam ne nang duna na. Entah sadap niau tarai disman. Okay. Kemudian hadu menta pat lele ra pi. Pot lele. Tipin continue wi ne kumna na. Kena jimbam ni. Eksperimen dengan lebek kat badan lah. Kabang na ma. Kamai what is good for my body kumno ngasong hala dia Okay. dengan leben pursue baik kat badan lah. Okay. Pila set penungkam suplemen nambat. Ba pi la kayu set penungkam. No supplements. Pipat la kayu. Mencua por balik kai ngasaranya di itu ki mas dina ya. Mas gainer okay. Taman dosa the only things pernah. Malah lek. Ba pi bam do im ngom ne ba pi la kayu ta kumno performance yang pi long performance. Okay. Ngasau ke strength kio. Sama. Mot ba por ba pi bam do im ta ne pi di ta ba kadut na. Tahu juga por na. Idon ni ki por bihap de ban penokam ya kadut. Penungkam kadut. Ne pidi ki por balik kai fin stu filong lethargic long jaitu. Mostly with raw milk pada fin stu roba filong lethargic as compared to pasteurized milk long ga dut ke belasyat kan. Yes. Because the bacteria berpio nak kedut ke belasyat kepera kumno katrai kpo. Kumno pi smo ga yarap ane kumno na ba pi bam do im ga yarap ha ya ka strength ka stamina ka endurance pi ga yarap na ka long kum chui na. Fat loss kaya rap ha. Ga yarap na. Dia ka autoimmune system yang feel instu klan. Okay. Ka strength ru instu kio. Dia kata ka sulong tang personal opinion tu kan. Pengalaman. Dia endurance su yes I can run as I usually run. Mencuang masih merek bah. I used to run at least 20 kilometers mostly on peak days. By 2 or 3 times in a week. Okay. Dia mentaruh dengan try ben merek yang I can still keep up as compared to when I eat
carb diet ya. No mga bamja na nga bam na. Carbs are essential tamba. Mostly performance based on raw meat na all raw diet ya. Okay. Kaya apa? Okay, kan 12 mah ka question. Te kumno pis ngo phel mah. Kumno pis ngo. Kumno pis ngo phel mah bat ka rukam bam như cái normal bạn mah ki normal people ka jim bam như phi bam de im yo ki bam ko bashat yo but man chua ro phi ka life jom phi lifestyle jom phi man chua phi bam ko bashat te man ta phi de phi la bam ko me som na what is the difference Clear. Because kuwi rungan juda yo pang okay because ngadun ka sinus problem ro ka juga. The one of the things that I've okay ta yes no problem continue yeah boleh lah betul lah instakan lah kan tu kali yang question so kamu nak pergi semua mah kamu nak pergi yang berat lah. Hah? Kumlah? Tu yang le tu. Yang sige. Kanir maham upload lah kan sampai ni. Tak lah tak. Mah. Kau nak pisau pair mah bat ka rukom bam ki jong ki normal people mah bat mafi. Kilong ki normal mah ko mafir man shwa pi bam normal food. Normal ba cook mah. Cook food ndo. Temtap hi bam ki jimbam long ro kum ne kum ka kadok you long ro meat ne dan milk ro pimchen. Yang ta peleng pimset deh, piam. Te, tumno kan semua. Nak pila change nak kena lifestyle yang pi semua. Digestion ka start. Okay. Nganong ni. Because compared to when you cook semut de bam peleng ne kai ro pimset. Stu itang bam lai sautli peleng it takes time to digest. Okay. Semut 30 minutes an hour. Okay. You'll feel ba khapok yang pi kam solong dap ni. Teman dah pidi tu. Ni ada pi bam ngado em rom. Digestion ka start The feel ada bam ro, feel man instantly go to work or do some activity. Okay, tak. Te cũng nó mà kiwi kin nong la khai ha gym ma yu ki so ba pi bam no im ngum ne ma sai yi ba pi bu status deh sai bu status ba pi bam peleng sai bu story Instagram ki WhatsApp sai bu tu ba pi bam peleng pi do im ne pi di dot im yu te pi tra gym mantat ma te cũng nó ki breu kin ki so cũng nó ki clients yang pi ki so ba pi bam do im cũng nó ki dan question try ba kli pi pangata Kani diet buon bangale is just personal experiment ya. Kikli ki brio boleh file kami kamtai buon kena kan ni. Kikli what are the benefits of eating raw meat? Ne ke pio je mutai na kani. Tamam you have to do it to see it. Dong. Okay. Ngam ong ra ba man force if you file kani na kamno na. Tamam ke file do it with the purpose that it will bring you something in. Okay. Yeah. Tapi kuat mentrai kan ni ru saja saya mentrai. Sama is something that has benefited me. Yeah. Tangkatai. Pila saya research na but nak through Google ne, nak YouTube ne, nak kono sepang ne long health and science semua ba tapi bam do im gayo ka effect itu yo pila ban namardan biong na pibam do im ne pila ban yo paralyze yo kunta pila ayo nam Makadon ka belong positif atau negatif ni. Tapi pihak ban perkat berat ni, deh ke positif atau negatif. Dia kentang. Tapi semua ban ongkop no sepang kata ban. Ngayo kan ni kajing tip na way bro, udah pareng. Kerteng u Arjun's Wonder Planets. Kadang kuat kajing u. Kerteng we want to live. Tu new view bro, betul ini kuat ulah. Don nak kajing pang jing stom kamet ini. Ulah pang cancer. Okay. Throughout the stages of his experimentation ulalap naganika all raw diet diet ko bukot ni kateng ka primal diet ni diet meaning all raw kijur eru kidon bau bam raw okay long ki carrots celery
Don cucumbers, other fruits. Fruits that are mainly primarily for sugar. Okay. The carbs, I don't think he has detailed that much. Tama main emphasis is on raw meat. The nakajing susu, nakajing study ke jong ngala try hala dia. Sui ayo ka knowledge tanga yarap kayo ka jing yarap nakta. I have nothing to fear. Google can show you many things, but Safe lah. it will Hey. not be. Don't go. Thì nakajing susu Google pada kan batai pi this and that. Tamba all that knowledge pada bigi beri use time. It's all not from Google. It's all from sources kiba shu edit shubu kiberi hanet. Okay. The Google can be easily influenced to that. Okay, toh petang lah. So mah, toh ka next question mah. Atau pi syak test dia lah deh. Si hospital na you na kesenam you pi kalong no mah. Nang ta you pi don yang bang you na nem tai pi la syak test na mana na hadir mah mentah kini hindru menai pi bam do na pi bam romi tu na. No problem. Kabalang ka blood work kan empat tas kan. Patas lah. Tama in terms of sickness na kay dan lah. Tapi dan nampak ka jingkwa ban test ban. Yang deh. Kuai. Jingkwa test. Lano pin test ban. Namar ba before it's too late mah. Tapi ale nal aslam balam. Te yo ka kata ba di pin test. Namar pi country ban bam ko na namta la andre banai. Ti ka kata ba di. Sibo kan kata mah. Try within 8 months na 1 year. Kencang mak. Roughly speaking kan. Okay. Cuba atas. I have nothing to fear for now. Okay. What people see and what people do, they are two different things. Long term use. Kata tengah pot lah raban ong kan. Because so far I have been seeing only positive things. Okay. Over time pada it'll be apparent. Beri tinggal abun di babam pemiro because Okay. he don't Europeans who Germans. Okay. Si bam raw pork meat. Kadon kami ka dish kerteng ka met broshan. Okay. Okay. Kita ground beef, ground pork. Okay. Si bam raw baru bread. They with some spices. Germans si bam kini ka steak tartare. Tar galong ka dish ka belong problem European nations. It's just raw beef mixed with raw egg yolks. We've seen them eating it, no problem. So, as opposed to me, and what I'm doing now, I'm not banong eh. From long term, eventually, you can update, you can see. Okay, nga ta kompai kumbam ni ti tengah ini yang kreat mah sama hap kli mah efficient lagi dan standard kli. Okay. Kamu lagi perlu jompi kiri at, ya ka rukum bam jompi. Mau pi bam na. Kamu lagi rat thôi. Bahiyang ta kilong surprise kilong shock kan. Bagi mga lek ni. Just physically, balay lek ni hayang ni bunsin ro la siya ong ba kala kay klawen ma. Ang balay kan kam. Okay, Tam tak. day ram kam. Okay. Tak. Bila syak pen nem haki berubat. Haki beru you pi bam ne syak ada nam ko kata. Don hi bahiyang. Don him syak bahasa kan tama. Okay, tak. Atu pisno ba kalong nem ka ba deya barok ki beru mah. Bakin persyang pan bam doim. Pisno kadena mana? Ngamla panong. Ngamla panong ay kata because kani ka jing le ka jong har pada tang na ka jing kwa jong la jong. Jing kwa eksperimen mah. Te giwero di kwa banda ta. There's nothing I can say. If you want to do something, best you have some research, some evidence, something to support your claims before doing something. Because pinle directly ke ero klaim ka jintip itu ta kan affect ini kan. Mata. Kai ga advice ke bapi la man ai ni ki breu ma ki bakwa man bam man persyang man bam doim kai advice pinan
The video kasi balik siya ki European nations na anyway. Kumbaga ang gitu ki dish med broshen steak tartare. Kidon ki fermented fish ru. Kum ki kayak gitu ha Sweden sastrumik ki kat it's just fermented fish ba fibo haka senduk kan mah ferment tu tadi pisma na mi siya pa ta kalong panjan ha tamay ki parik siya ba it's just a cultural dish. Te kumtakan. Long if you go to those nations and you're willing to try out that's what will give you a taste of what raw meat feels like. Okay. Something close. Okay,แต่เขาวิมาคุยกันกับบังอายุมาแต่มันตาพิลาบัมก็ดอกิเพลงอายุง่ายติดkataมาบรอกติดkataพิลาasyik kuat nemมันtry batมันbam gi kenyang rendia piti bang kenyang rendia kenyang rendia mah yang fish dan men simat ma kuat bam tu gi kenyang yo ndan man sem balai bat why Ini gilong all animal meat diet. That's what nature has given you. okay What God has given you. Gado, gadut, paling pila ban. Long historically and since our ancestors time ru nila bam gini kan. It has eaten us. Te bam kenyang berat tu kenyang rendia natural lah tu it is naturally tamang. It's an insect, not an animal. Khi cũng kỳ support Thailand như kỳ bam hai lại mà kita kenyang siap ada siap channel ni bam gitu bro lah ramai orang bam gitu dah siap dah mantap mengami itu alergi dah bam siap dah mah te kai ka jing batai ne ka jing sutu bakla jong ki bro sipang ka jing bam doim The pipet na kinu ki serial na ki movies. Ki beri si pet no. okay Ilong easily influenced by is something ilong ano jangli na ilong demonic na something evil. Tambah I don't know what to say. It's just perception yang brief. What this diet has done for me, it has helped me. I don't view it in that way of it being evil or anything. Because I babal ro ka ong ta. Kay ka pasniyo ka kamder kay ibu amat yang he. Tam kay ka bami na ka. Armiang sintul yang fikir. Okay. To kan yang last question, mah. Hang no kibru gila man yo iya pi mah. Ki social media ne ki account yo pi. Kumno gila man tips pang yo pi mah de ki kwa ban tip company a su. Kwa tip company a su te I don't go with social media. Ngam long active than rồi ta. It's just a personal account na. Okay. Bangasna kan ka video ro I think there'll be many of people who are offended and haters kinya stop maka account juga I prefer to keep myself low key siya ta. Te ko aban iu ha te pila ban comment na kan video. Ne ko aban tip ha tam pila ban go through sa. Te salam keren banget. Okay, obiang kata mah. Te to ngi apo siya bukod jong ne ka mau kan interview. Gak apa di Robert jong ne ka interview jongi te mentah singi ngi aku play ya i ba Robert ba dia pi barok iba page mah ya kan channel te masuk menang ba pindai ban persiang kum ban bam kum mah ini lah bam bala nyau nru nyau benai mah tengah bang i kum ne bang follow i ting iwan la kai gym mah mentah la film iwan la kai syu ada entah simna iwan la kai tengah in le no ko video mah ka long entah mah man via swai lu la ban le kan video liver king lu la ban bam do im mah ban sina video te bale ngi ngim la dan nam nang takada wa implong ne ban le kan te dapi itnan ne kan video ne pi dang no ki jing so jong pi pila ban comments mah comments ban batai mah sibo pi kwa i ban in senget on ban mam de im ne ayu ne pila ban batai te kana mungin la ban susu isu kangam ki doktor ayu ki ba kham start isu ban long ta mah ban batai ban yarap la si te tom tai publish ban te ngi dan ne ba rabat publish ba rabat mah in segundo para ka wing video dan kam ki bru ke dan kam isu ban tips pang pi yang fashion ya next denam mentang ibam na kam do masih ngim der la ma pi la
Te pibam lo dah musim next pin bam lah. Dah usia lah ni. Ini kan Lokal lah, siar lokal lah. Wei pila amam wei siar. Wei tu labun. Kau dapat pila amam. Ukun nak siar kun. Ba hendur benai lah ukun. Kan lah hat lah siar kun. Bang tu, Dah ha? Atau lah, abang lah tu. Abang lah tu. Hintap tim mak.